Bilen nima foyda chiqmaydi? Toshman soldi anavi. Ay. Voy bakım. Yaşayveringizlar o'qingizlar. Kim menen? Qolasangiz. Yo, men bu menen jashabayman. Men bu bilan yashayman. Uy sizniki. Uy meniki. Uyimni uchun buluq ekan. Kimniki? Kimniki? Uy meniki. Dokumentni ko'rsatsin, olib kelsin. Shuni nomida bo'lsa men chiqib ketaman bu Men uydan. hozirchi O'zing otangni shuna qilsang. Dada chuy. Yo, to'xta. Voy, chuy. Toshman urdi anavi. Kim urdi? Hurmat urdi. Состояниясы орта. Өте ор емес, жеңіл емес, состояние средний тяжелеп қойды да. Емнесі жарыланған? Мес чайқалған деген диагноз қойды. Нейроптолог көрді. Ошо сотрясение головного мозга деген диагноз қойды да. Ошо жат лечение алып. Буны аялды эч кандай тиешеси жок, бир тиымды расходы жок, балдардыкы деле жок, эч ким жок. Просто булар самовольный захват кылып алып атат. Мени үйүмгө мурдагы 2011-жылкы ажырашып кеткен аялым келип алды эле. Ал аялымга ажырашканымда үйлөрүмдү полный ташап чыгып кеткенмин, өткөр бергенмин, колуга акча бергенмин. Акча берсем о 5 кападан 3 турак жайга чек алып алыптыр. Анан кийин өз немеси менен арыз жазып ажырашканбыз. Айыр давайым жок, 3 ай мөөнөт бербегиле, биз ажыратып кое бергиле деп, анан кийин арыз менен ажырашканбыз. Сот токтому бар менде шу жерде. Ошондо жазылган үй жарак немеден бала чака талаш тартыш жок деп айтылган. Анан кийин арадан мана 12 жыл өтүп атат. Анан кийин аялым мен Москвага кетип, келсек үй отуруп алган экен. Агача деле 1-2 жолу барды, киргизбеди. РООДго кайрылдык арыз менен ошо январь айында башында. O РООД деле боптур деп арызды алып, деланы жауып кое берди. Незаконный захват болуп кирип алды, эч кандай асасы жок. Үй аялымдын намыда, Эргашева Нафиса Яңгибаевнын намыда. Биз бардык эле, көчөдө калып калдык. Акыры жолу көчөдө мачитте жаттым мен бир күн. Анан бардым, мана уулум экөөбүз бардык эле. Барсак үйдөгү нерселерди бардыгын ташып уурдап чыгып кетип калыптыр. Жок үйдө эчтеке калбаптыр. Анан кийин мен айттым, болду, үйгө келдик. Үй законный, өзүбүзгө болгондон кийин бу аял ишке кеткен экен ошо кезде. Эшикке кулуп делип бекитип алдык да, анан кийин үйлөрдү уборка кыла баштадык. Баштаганда келип калды аялым. Келип калды эле, эшикти даңгыратты, ачпадык. Анан кийин заборго мен кичинекей лестницаны коюп, карасам ошол кепти, бакыра баштады, сөкүнө баштады. Биз видеого алып койдук ал сөкүнгөндөрүнү бардыгын. Анан кийин участковый милиция келип, нема кылды, бу балдарды жетелеп келген экен, балдар дебалашып түшөбүз деп бизге угрожат кылды. Өлтүрөмүн, укуламын, чыгып кетпесең союп таштаймын деп уят жаман сөздөр менен бизди акарат кылды. Анан кийин биз киргизбедик үйүбүзгө. Алар таш абараны атты. Менге ошондо таш тийип, машы нема башым чайкалып, анализ немеден чыкты. Текшерүү натыйжасы да башым чайпалып калыптыр да. Сотрясение болупмун. Ошо көйнүм айнып, башым айланып, башым ооруп, көзүм тынып, шундай шурман түшүп калдым шу жерге. Мен бу үйдөн чыкпаймын. Бу үй меники, мен документим бар дейт. Документ бизде бар да, өзү негиз документ биздики. Деп ошо күндү келип КГБга кирдим дейт. Мен барпыдамын деп эле, бардыгын коркутуп эле, эч ким милиция деле бессильный болуп атат да, эките милиция келди эле, эчтеке кыла алган жок да. Жүгүрүп келип, дарозаларды талкалап, айнектарды таш атып талкалап салды ошо үйдө. Анан кийин таш тийгенден кийин мен башым айланып тура албай калдым эле, ошо жерге жаткырып койду. Анан скорый келип мени алып келип маятка жаткырышты. Таш тийди ошондой сизге? Таш тийди, ошо таш атып атат деди. Мана шу бетим, машым, мурнум аралаш тийди. Ошондо мен шатыда турат элембиз, немеде. Ошондо жыгылдым да ошондо. Анан кийин
Stresli nimesi menen dagı örmalaşıp çıktığımız şatıga çıkıp oşaka düşem dedim. Sırtka düşeyim desem militsiya düşürбей koydu, öldürüp koydu. Bu yoqqa düşpeng aka kayra çıkın. Men aytdim öldürse öldürüp koysunçu. Bu kanday men özümü uyumda jaşalbayman. Bu ayal kaçan bunday bir nimesini to'xtayt dedim. Bu dagı detsatda işleyt eken, detsatda zaviya düşü eken. Bu bardığı nimesi. Bunu atında 10 ta uy var eken, maşinalar var eken. Bu kayaktan alvatat men bilbeymin de. Bu hiç kimden korkpayt eken. Kırgızstanda mıyzamı buga hiç kanday nimesi jok eken de. Buga küçü jete turgan adamlar jok eken. Hiç kim bunu kayrıl albaytat. Mana hazır kelgen adamlar dele meni körgeni ben size düşüp kaptı dep keldi. Bular diye mal koylarını alıp koygan. Hazır daha bir öz turat sırtı. Anda sepi kızını acıratı alıp seplerini, abargan nerselerini beribay onu nima kılıp tapşır vardı. Ben bu ayal menen acıraşkanım sebebi 2007 yılı bu Adır'dan o Sassık degen uçaskada sarayım var ile. Oşa saraydan 17 maldı balası Ektab Avyulov Umidjan, Avyulov Dilmurat özü dağı bir kiriplik ükesi var Ulukbek degen. Oşa 4 avı maşinaga жүктеп 17 maldı özgendi bazarga düşüp satışı var bular. Sat vargandan keyin bu tergov baştalat izdeyt al maldardı. Adamdı eldi mal ile oşondan keyin bu kolga düşet. Nimege degende oşaktan maldı karmak kelişip özgenden. Anan keyin 2 ulum komakka düşet. Avyulov Umidjanma Avyulov Dilmurat kamalıp kalat. Kamalgandan keyin bular apasını aytışpayt. Apasını aytpayt. Anan keyin bu sırtta kap ketetdi. Anan keyin bu korkutup jürüp ukılıp akça berip bilbeyminim. Sotda olgandan keyin 10 000 ştraf menen anan keyin baldarım kutulup çıkkan. Oşundaki işlerden men çarçap anan keyin men bu meni ajraşka tuura kelip oşun meni ajraştım. Ette men çıkısı jarım keçede kelet, içip alıp kelet, kevesi kevay koyup şunday bolgandan keyin 25 yıl jaşagan elim ajraşka tuura kelip şunday ajraşıp başka turmuş kılıp özümü hayatımı başlap uy salıp şunday kıldım ele. Hazır mana bu uyumga kirip tinchligimni buzib atadi. Endi nima qilishimiz kerak? Kimga dağı arzimizni aytishimiz kerak? Hech kim uqpaytat bizni-chi, hech kim uqpaytat. 3 aydan beri köçede jurem, 12'de jurem, 12'de jurem. Akırkı günler mescitte jatışga to'g'ri keldi. Ayolimi tuğanı atasınki jo'natib vardım. Men ham odamman da. Men ham özümü uyimda jashashga huquqim bor diye jokmi. Aqchasi ko'p bo'lsa, tanishi bilishi ko'p bo'lsa, barpidan bo'lsalar ham yo'qda egallashib oladi bular. Bunga zakon yo'qmi bularga? So'ray turgan odam yo'qmi? Buni el ko'rsin. Bu elni qaqshat bo'ldi-ku, eldan qo'rqat ekan, hech kimimiz kelmaydi ekan. Bu elni tonab ela boyayotadi, biroq to'xtatmaydi. Bu nima? Nizomlar asosida buni qamasa bo'lmaymi? Jazoga tortsa bo'lmaymi bu odamni? Kim ekan bu odam? Ministrlar qamalib ketyapti. Nega buni ushlamaydi? Barpidalda bo'lsa shunday qilsa bo'laveraymi bu odamga? O'shuning uchun sizlardan so'ranishim shuni elga taratib bu zakon mizamni cheginda bir chora ko'rib berishinglarni so'ranam. Meni uyimdan chiqib ketishini xohlayman. Dag'ila o'tirat ekan uyimga kelib mol qo'ylarni olib kirib olib o'tirat uyda. Olib ketib qolgan 700-800 ming so'mlik maga ziyon keltirgan o'shalarni ham tashib olib ketdi. Qayerga olib borganini dela bilamda. Rovdada tergovchilarga aytsam dela qimillashib aytadi. Hech qimillashib aytadi. Menda hozir nimalari bor. Obul prokuraturadan kelgan qog'ozlar ish qo'zg'olsin degan qog'ozni ko'tarib juram, ishni qo'zg'ashib aytadi bularimiz. Qachon kelgan prokuraturadan? Endi kelganiga bir jumadan ham oshdi. Andan murdag'isi bir 25 kunday bo'lib qoldi-da. 2 jol keldi o'shunda. 2 jol keldi. Men nimamda turadi, mashitda o'zim meni. Uyda dokumentlari ham kopiyasi menda, originali uyda turadi. Kechagida menda dokument bor bu uydikida baqirib atadi. Men aytdim, "Seningda dokument bo'lsa, ko'rsat menga. Agar seniki prah bo'lsa, men uyni bo'shatib, buni ham berib ketaveraman saga" desam, 4 bola kelib atadi, hozir maydalab salat, senlarni o'ltirib ketadi, o'ltirtiram deb turib, anan keyin o'shintib bizni qo'rqitiblar. Hech kim nima qilmay o'tganda borganimizda ham 2 shapaloq urib turib, ayolimni bir antarib qo'ygan, militsiya nimasi ham zo'rga ajratib qolib ketib qoldi. U muttaham ayol ekanda. 2011 ajrashib o'tasizda, ayol bilan. Ondan keyin do'z yo'q deb tag'i ajrashgan ekansizlar.
Кайрада келип атат. Не себеп буга? Bu men oyladı okşaydı da bu çok bop ketadi. Bu hem yoktu taşap kostyum menen ketken adam çok bop ketadi dep nima kıldı. Men çok bop ketmedim. Men Rossiyaga barıp işledim. İşte ülkem salvatkan 2015 yılı ülkem salgan üydü men satıp alganman 2015 yılı. Satıp alıp oşanı bitirip durup uylengenmin da. Uylanıp manda ayakka turup normalni yaşaganımı kör albaytattım. Oşunçun şunu kirip makılıp koydu dağı oşunday kör. Ал аялдан канча балаңыз бар? 4 balam var. Çoğun balam 42'ye çıkan. İkincisi 40'a, üçüncüsü 38'de, en küçüğüsü 32'ye kirgen baldarım var. Bunlar kız çıkarıp bala üyley turgan adamlar. Bardığını ektadan üyü var bu baldarımdı. Üyüsüz kalan adamdı özü çok bir yerde. Bu hürmetleyen bir 3'te gün üyü var. O akasından tartıp algan bir 5 hektar yer var, bak var, barpı degen kıştakta. Ana o nimede Jalabat'ta, Kırgızistan'da eldedagi жерди ham tartıp alıp koyup, nizakonni sat beremde özü götkürüp alıp durup, keyin beribey koygan. Ana arkasından bir 20 çaktı, 30 çaktı adam var, iyilep jürgen. Bul uy boyunca bul uy kaynatamdın namındagı çek bolgon. Anan men iki balama padarka kılıp berem degen çek bolgon. Anan iki balam Rossiyada olup kalıp atasına ötkörülüp koyulgan. Birok azırkı vaqtda proses bolup atat sotto. Birok sotko men bergenim jok, özü berdi sotko, ol kişi özü berdi, atası özü berdi. Ana özü bergen menen biz gosregistrden taktaganыбызda bul kişi Rossiya gражданин bolgonda gosregistr тур эмес bul kişi ötkөрgөн eken. Negizi çekti, тур эмес ötkörgön eken. Anan bul çek 3 çek bolgon. Avilip Habibullah Abduvaytovich dep menin kaynatamdын atынан ekөө biri дарение болуп, biri продажа болуп өткөн экен. Анан кийин Avilip Sherzat деп кайнукамдын баласынын атынан өткөн экен бирөөсү. Анан ошол убакта менин балдарымдын бардыгы Россияда болгонда, анан менин түшүнүгүм Россия гражданинге чек өтпөйт деп, балдарым Россия гражданин болгон экөө. Бары бир бул болсо өтпөйт да десем, анан бул кайнатам Раматылык ооруп жатканда буга өткөрүп койгон экен чекти. Өзү негизи чек биздики. Анан кийин баягы талаш үйгө келсек, бул госакт деген жердин эле госактысы болот да, жердин госактысы болот. Азыр 3 жердин госактысы болуп атат. Мен адвокатым менен тактап келдик да. Анан госакттын үстүндө тек паспорт болуш керек. Үй дегенди тактама болуш керек да бир нерсе. Неме жок, тек паспорт жок. Бул жерде азыр мыйзамдуу түрдө 3 пустой чек турат. Экөө менин кайнатамдын атынан менин балдарымдыкы болуп атат. Менин балдарыма бериле турган чек. Бирөө кайнукамдын Avilip Sherzat деп Сабыржан кайнукамдын баласыныкы болуп атат. Бирөөсү. Ошондон өткөн болуп атат. Негизи 3 чек дагы биз өзүбүздүн чегибиз болгон. Avilip Сабыржандан биз сатып алганбыз муну. Кайнукамдан сатып алганбыз. Документериңиз барбы? Далилдей турган. Жок, ошодо азыр айтып келип атпаймынбы мен? Менин балдарым Россияда болгон, кайнатам ооруп атканда атасына өткөрүп койгон. Азыр. Бирок азыр ушул саат, ушул минутта бул чекти бул аялын өткөрүптүр. Биринчиден мыйзамдуу түрдө процесс болуп аткан учурда мен мисалы процесске бирөөнү жазсам, мен эмне коркоммунбу? Процесс бүткөнгө чейин чыдабай аялын өткөргөн. Аялын анан кийин аялынын акасын өткөргөн. Эртеге туруп бүрсүгүн экинчи процесс болот. Мисалы процесс деген тез эле бир 10 күндө чечиле турган нерсе эмес да. Судья деген эки жактаманы карайт. Бул жерде эмне үчүн биринчи жолу эле иш бүтпөдү деп бул сразу бирин өткөрөт. Ondan кийин дагы бирин өткөрөт. Бул деле бардыгы мыйзамсыз, мунун кылган иштеринин бардыгы мыйзамсыз. Неме кечээ ошол бирок сиздер баягы мыйзамдуу экенсиздер, мен мындай мыйзамдуумун деп атасыз да, чек мага тиешелүү деп атасыз. Бирок ошентип баягы даяр үйгө барып сиз мынтип баягы ээлеп алганыңыз канчалык мыйзамдуу бул деле? Бул жерде даяр үй мунук үй эмес. Даяр үйдү мен салганмын. Үйдү мен салганмын муну. Балдарым менен балдарым Россияда иштеп келип акчасына мен салганмын. Мунун үй болгон эмес өзү. Мунда үй жок. Алар айтып атпайбы, мен буну баягы бир тууган иним салган, анан мен андан сатып алгам. Жок, жалган. Жалган. Сиз эмне далилиңиз бар ошол үйдү өзүңүз салганыңыз? Усталарым бар, усталардын сүрөттөрү бар. Бардыгын сотко бердик биз. Канча уста иштеген, канчасына мен акча бергенмин. Бирок сиз колуңузда азыр эч кандай документ жок, мындай? Документтердин бардыгы сотто. Жок, мындай документ дегенде ошол үй мага тиешелүү дей турган, сиз мындай далилдей турган копиясыбы эч нерсе? Ондо дагы жок. Ол кишиде дагы жок. Азыр не имеет права ол киши кирип ошол жерге отурушка не имеет права. Не имеет права, потому что эл билет, журт билет, бул үйдү мен салганмын.
Менин балдарым өздөрү устачылык кылып, өздөрү акча таап, өздөрү салышкан. Үкәс салган эмес бул үйдө. Дообуз жок бири-бирибизге, мындай немебиз жок деп. 2011 ажырашып атасыздар, а бирок үйдү бул кийин сатып алып атат. Ошондой Жок. Бул жерде кийин сатып албай атат. Бул мурун акчасы төлөнгөн чек. Кайнатамдан өтүп атат буга. Ушундан акча силерге неме бере албайм интервью. Мен айтканым ушу. Ошо кайнатаңыздын чеги, анан ал сиздерге Берилиш керек болгон чек ушу. Ооба, ушул эле. Ошону талашып атасыздар бүгүнкү күндө. Мен талашпай атам, мен жашап атам ошол жерде. Мен өзүмдүн үйүм. Качан ошол жерге бардыңыз сиз? 1 жыл болайын деп калды. Декабрдан бери деп атпайбы? Ondan мурун деле кирип жүргөнбүз. Койлорубуз бар, биздин неберелерим бар ол жерде. Бардыгы балдары жашап атат, жашаса. Өзүнүн балдары